Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cemaat, esinizlerde bolsa biz 2 gün murda dam degen temada bir sabak öttük ele. Atene qatarı öz perzentingizge bir damdı bolungçu. Dos qatarı dosuңuzga bir damdı bolungçu dep. Perzent qatarı atenеңizge bir damdı perzent bolup beriңçi dep. Dam. El-Abbas ibn Abdülmuttalib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqanın rivayet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dediler: "Zâqa ta'mel iman men radiye billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin rasula." Sadaka Rasuluhul Kerim. Peygamberimiz aytdı: kim Allah'tan Rabbi jaratuvchi ekenine, tarbiya beruvchi ekenine razı olsa, Muhammed Peygamber'den elçi ekenine, İslam'dan din ekenine razı olsa, al çındap imanın damdaptır deydi Peygamber. Qaragıla. İnsan özü imanın damdaş üçün, tatış üçün 3 nersege içi sırtı birdey, kanı sögü menen birdey olup razı boluş gerek. Men radiye billahi rabba, Allah'a jaratuvchi qatarı razı boluş gerek. Allah'ım sen jaratuvchisun. Kebiri qaşın terip germe qaş qılıp qayqalatıp atadı. Kebiri murdun oңдотуп atadı. Kebiri egin qısqartsa, kebiri egin uzartıp atadı. Al Allah'tan jaratuvchi ekendigine sın tağıp, sen meni görümsüz qılıp jaratıp koyupsun. Anı men senin jaratkanыңдığından kemçildik taptım, men emuңdu oңdop koyom degendegi narazычылыk uşul. Anı plastikalık operasiya dep koyat azыр. Allah jarattı, al bizge bergen münözübüzge jaraşa öňübüzdü koşup koydu. Negizgi iş kelbettin sululuğunda emes, negizgi iş al münözdün sululuğunda. Oşon üçün elibizde ayday çırayın kıktay kılığı buzuptur deydi. 1000 sulu bolsaң dagı münözüň odunu bolsa, sululuğun jerde kalsın. Oşon üçün Allah Taala'nın jaratuvchi ekenine, Muhammed Peygamber'den elçi ekenine, İslam'dan din ekenine razı olup yaşasa, al çındap imanın damın tatıptır. Mına uşul kişiden imanın damı çıkar. Damdu sözler çıkar. Damdu sözler çıkar. Bizde elimizde ezelten bir göğünü söz var. Boğoz degen söz var. Bu adabi söz. Boğoz degen. Bul degen, egerde bölüp söz söylete olmasa, bok anan oğuz degen söz var. Al qı tamgası, gı tamgası menen almaşıp, boğoz dep eki o menen gidet. Al degeni, oğuzuna gelgenin ottoy bergen. Жақшы söz menen jaman sözді ılgap süyley albagan adamdı boğoz deydi. Qaraň. İmandın damın özü sezbegen insanın oğuzundan uşunday jaman sözler çıgat. Al boğoz adam dep esepteledi. Aytayın degenim, musulman qatarı ekinci bir musulmanга, ata ene qatarı perzentke, perzent qatarı ata enebizge, dos qatarı dosko, musulman qatarı musulmanga, mu'min qatarı mu'minge, jalpı mumun musulman qatarı başka din öküldörüne damdu boluş üçün o bolu biz özübüz damdı sıza bilişimiz gerek. Misalı, siz satuvçusuz. Şirin nerselerdi damdap bilesiz. Sizden kardar gelip, bunun damı kanday dese,
Bilbeyim. Aç kılbı же kıç kılbı dep surasa bilbeyim deseniz demek siz anı damdap görgөн emessiz. Iymandın damın biz özüz damdabasak bizdin kolubuz, közübüz, kulağыбыз, tilibиz hiç kaçan iymandın damın perzentibizge çaçıratıp bere albaydı. Perzentke damdуу ata ene boluş üçün biz obolu iymandın damın damlaşыбыз керек. Oşan için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neseni okşotkanda tamay okşotkan karap durun. Meselul mu'min ellezî yeqra'ul Kur'an kemeselil utrucceh ta'muha tayyib ve rihuha tayyib. Subhanallah. Kur'an okuy bilgen mu'min al apelsin siyaktı dedi. Apelsin. Apelsin. Mandarin emes. Ötkünde biri mandarin dedi. Apelsin. Apelsin menen mandarinin ayırması var. Ökü sitrus ösümdüğü birok ayırması var. Darақтың üstünde bışkandарын büt bağdığında bir daya sayıverse bolbойт da. Biri alma, biri almurut, biri şabdalı, jana başka. Apelsin menen mandarin ortasında çoğun ayırma var. Peygamber aytadi. Kur'an okuy bilgen mu'min musulman emes. Qaytalayım. Kur'an okuganды bilgen jana okup amal kılıp yaşagan mu'min al apelsin mömösü siyaktуу. Damı da mıktı, jıtı da sonun. Apelsin atırı var, apelsin salfetkası var, apelsin jıtı var. Köpçülük ayalдар özüne betine maska kılış üçün, göğsüne jagыныш üçün apelsinin kabığı menen yüzlerini açıp tazalaşadı. Antkeni anda mıktı jıt var. Karaң, uşunda dağın başka, jıt başka bolup atadı. Karaң. Ta'muha tayyib ve rihuha tayyib. Dağımı mıktı. Jıtı, jıttı dep atadı. Bul jerdegi dağım emne, jıt emne. Bul jerdegi dağım mu'mindik, imanlı dağımı. Jıt, andan çıkıp atkan Kur'an'ın jıtı. Subhanallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Enes ibn Malik rivayet kıladı. Selasun men kunne fihi vecede halavetel iman. 3 iş var dedi Peygamber. 3 nerse var. Kimde uşul 3 nerse bolsa al imandın nağız şirin damın anık damdaptır deydi. Eki özgirdik. Biri bal koydu. Men jetişip kaldım. Bir nan alıp jegenge. Jandağı şerigim yetişpey kaldı. Bal ukmuş eken. Jedin bu bal ukmuş eken ha? Dedim al jölü başı kep koydu. Üydün esi gelip o tidingер oba. Kanday eken dep damsız bagdan sorasa jakşı eken dep koyuşum mümkün. Antkeni al damdagan jok. A menden sorasa ukmuş eken. Bir mындай bir çöptün jiti kelip atabı. Mağamda bir çöptün jiti kelgen siyip atat dep bir neseni okşoşturup sorayım. Anan al aytadi. Oba bul moğul jerde deydi. Antkeni men ana damdadım. Al damda bağırdan için iyi dep koydu. Kuda şol siyaktı. Musulmansın mı dese. O? Deyit biri. Namaz okuyan biriden. Ale namaz okuyan biriden sorasa. Musulmansın mı dese. Elhamdülillah. Antkeni anın jürögü hamd. Allah'a maqtoo aytuu menen jit tanıp kalgan. Jit çıkıp atat. Elhamdülillah degen söz. 3 iş var. Kimdin jürögünde 3 iş yaşasa al imanın damın nakta tatıptır dep atat. Birincisi kaysıl? En yekunallahu ve resuluhu ahabbu ileyhi mimmen sivahuma. Mimmen sivahuma. Birincisi Allah özü jana elçisi bolgan Muhammed Peygamber başka nerselerge karaganda al insanga öyde tursa, en jakın süyüktü tursa, mınavul imanın damın damdaptır. Hazır bizde bir kızıktay. Bir iş atkara turgan bolsak, ama Kuday söktür, Kuday söktür. Kapı olboy bu. Koyay. Kadasan kayakta kaldı.
Қой. Динди мындай қоя туралы. Эчнерсе болбойт. Куда сөйөктөрдүн көңүл ооруп калбасын. Кое бер. Теги жиндик соңду. Дейт. Мага бирөө келди. Тойго чакырып атат, куда сөйөктөр эле барбасам тарынат да. Барып койбосом болбойт. Кандай эле ушуга? Мен айтпак белем барганда ушулар менен стакан кашып отур дейбин. Кара. Пайгамбар биз айтат. Аллах жана анын элчисинин ыраазычылыгы өзгөлөрдүн ыраазычылыгынан жогору турса, демек ал ыймандын даамын даамдаптыр. Куданын ыраазылыгынан Кудайдын ыраазылыгы жогору туруш керек. Ошондо ыймандын даамын даамдайсыз. Сиздеги ыймандын даамы Кудаңызга дагы даамдуу болуп жетип, сиз айтпасаңыз да кыймылыңыздан ал оңоло баштайт. Al-Muslim yu'assir wa la yu'assar. Мусулман таасир берип жашаш керек, өзгөлөрдөн таасирленип калбай. Бирок азыр көпчүлүк ата-энелер үчүн бала тарбиялоодо Аллах жана анын элчиси биринчи орунда эмес. Ата-эне үчүн перзент тарбиялоодо кадимкидей телефон, сериал, кийим-кече, той, топур артык турат. Үйгө конок келгенде коноктун ыраазылыгы үчүн дасторкон жаят. Аллахтын ыраазылыгы үчүн эмес. Экинчиси ва юхиббал мар'a ла юхиббуху илля лиллах. Бирөөнү жакшы көрө турган болсок, мансабы, акчасы, дүнүйөсү, жумушу жана башка нерсеси үчүн эмес, Аллах үчүн жакшы көрө турган болсок, демек биз ыймандын даамын накта даамдаппыз. Анын иши көрдө калсын, ал кетет бир күн. Биз аны Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көрсөк, ошондо бизге Аллах Таала ыймандын даамын өзү даамдатат. Ыймандын даамын качан даамдайт? Мен Аллах менен пайгамбарды баарынан жогору көрдүм. Муну Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көрдүм. Эртелгеч тилиңди чыгарып эриңдердин жаласаң дагы ыймандын даамы келбейт. Ыймандын даамы астыңкы үстүңкү эриңдерде эмес. Ыймандын даамы намазда, ыймандын даамы мамиледе, ыймандын даамы саждада. Саждада элжиреп, жүрөк бошоп, көздөн жаш тамчылап атса, демек сиз ушул нерседи аткардыңыз. Мурдагы сөгүнүп кагынган сөздөр калып, жакшынакай сөздөр чыгып атса, демек сиз ыймандын даамын даамдай баштадыңыз. Үчүнчүсү. Wa an yakraha an ya'ud fil kufr kama yakraha an yuqdhafa fin nar. Тозоко түшүүнү ушунчалык жийиркенип жаман көргөн сыяктуу, мурдагы адашкан күфүрлүк кудайсыздык абалына кайтып калууну жаман көрсө, ушул ыймандын даамын даамдаптыр. Бирөө намаз окуп алып, үйүндө жалгыз отуруп, ойлонуп, эч ким жок. Мурдагы пленкасын артка айлантып, өзүнчө мыйыгынан күлүп, могул жакта сыдырып тиктейт, бул жакта адашып жүргөндөгү бака шака, арак, уурулук, зина, кыздар жана башка нерселер өзүнчө жылмайган боюнча уракаттана турган болсо, демек ал ыймандын даамын даамдабаптыр. Анткени жасап өткөн жаман ишине жылмайып, өзүнчө ыраазы болуп, ошондо дагы созо түшкөн эмес экенмин дей турган болсо, дагы ошончо күнөө жазылат. Ошол жасаганын жийиркенип эстегиси келбесе, тозоко ташталууну жаман көргөндөй, кантип чыдайт муну ол денем, шамдын, свечанын күйгөн пилигинин отуна мени сөмөйүм күйүп аткандан кийин тозок отуна кантип чыдайм деп, тозок отунан үрккөн сыяктуу, мурдагы жаман абалынан үрксө, эстегиси келбесе, тооба кылып жалаң ыйманий нерселерди эстесе, демек ал ыймандын даамын даамдаптыр деп атат. Ыймандын даамын даамдады. Ким, кантип, эгерде кайсы бир адам түшүнбөй атса, анда мен
keyingi hadis meni tushundirgan hareket kılam. Allah azze ve celle hadis kudusida men bir bendeme gözümel salam. Al maga farz namazdan tışkarı nafil namaz, farz oruçdan tışkarı nafil oruza, zeketten tışkarı sadakalardı berүү menen jagıngысы kele beret. Jagına beret. Ahbabtu. Жақсы көрем аны мен. Фаида ахбабту. Егер де мен аны жақсы көре тұрған болсам, анда менің аға болған жақсы көрүүмдүн таасири изи, белгisi ушул болсун. Kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih. Акыйкатты уга турган кулагы болуп берем ага мен деп атат. Жалаң чындыкты угат. Чыркыраган ачуу болсо да чындыкты уга билет, намыстанбайт, өзүндөгү айыпты кадимкидей ооба ушуну туура айттыңыз, ушуну ташташым керек экен, мен ушуну туура эмес кылып атыпмын деп кызаңдабайт, ал чындыкты уга билет. Акыйкатты көрө турган көзү болуп берем. Ыймандын даамы ушундан чыгып атат, көздөн чыгып атат. Акыйкатты колдоп көрсөтө турган, ишара кыла турган, кармай турган, хидаятка тарта турган колу болуп берем. Акыйкатка баса турган аягы болуп берем. Ушул учурда менден эмнесин сураса, кайтарбай беремин. Эгерде тозоктон сактоо сураса, мен аны тозоктон калка кылып тосуп коем деп атат. Аллаху акбар. Ыймандын даамы каерге чейин алып барат. Балага ыймандуу сөз сүйлөш үчүн ата ыймандуу болушу шарт. Ошондо ыймандуу нерсени көрөбүз, ыймандуу нерсени угабыз, ыймандуу нерсени жыттайбыз. Намаз окуган бир сөз алып баруучу сүйлөп атса, менин жанымдагы бирөө окумуш. Намаз окуган үчүн ушундай сүйлөп атат да десе, анын сөзүн иле тарткан бирөө эмне? Космонавт бул дагы. Космонавт бу деди. Анан жандагысы билбейт экен, каяктык экен деди. Ал көрсө ошол жердигин сурап атат деди окшойт. Сен түшүнбөдүң, бул дагы космонавт бу деди, жок деди. Намаз окуйбу дедиле. Ооба. Ошо деди. Ана мен иле тарттым сөзүн. Космонавт дегениңиз намаз окугандарды космонавтка тең атасызбы десем, ооба деди. Анда сиздин билим деңгээлиңиз, көрөнгөнүңүз нөл экен. Космонавт деген ал учушу мүмкүн космоско. А бирок намаз окуган мусулман муъмин ал күнүгө 5 жолу ми'ражга чыгат. 7-нчи асманга чейин чыгат. А космос мынол жерде, космонавт мынол жерге барат. Кара, өзүндө намазы жок инсан намаз окуйбу деген, намаз деген сөздү тилине ала албай атат. Анткени анын тили жүрөгү булганып калган. Бейнамаздык менен, арак менен, намаз окугандарга сын пикир айтып, жаман жийиркенич менен, тиктөө менен жашап жүрүп, намаз деген сөздү тилине ала албай, космонавтпы деп атат, карагыла. Ушул сөзүң менен, ушул акыйдаң менен өлө турган болсоң, анда сени Аллах Таала жердин астына учура коет, тозокко каратып. Намаз окугандар билгиле, биз бир күндө 5 жолу ми'ражга чыгабыз. Bir günde 5 жолу ми'ражга чыгабыз. Ми'раж түнкү сейил, пайгамбарыбыз бир эле жолу чыккан. Биз бир күндө 5 жолу чыгабыз Аллахтын хузуруна, Аллахтын алдына. Космонавт деген ал мынол жерге барат, ал эч жака чыга албайт. Биз ми'ражга чыгып турабыз. Даамдуу сүйлөш үчүн эң улуу өзүбүз даамдуу болайлы. Садака расулухул карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم